الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله صدق اللہ العظیم. نقصیزر و حضرات سنگھ اللہ رب العزت کی یامنہ چاور و احسان نے اللہ رب العزت نہ اکھوئی نہ کھوئی بو مومن مسلمان کی یمدہ پوکھن بھی رہائی رگا ایمان کی دولت بھی نبی دی مسجدگی ہے نہ اکھوئی کے لیبک پھبا تی کری سلیترے. تو نقصیزر و حضرات سنگھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امگی مفہوم اینگسی میام مانگدہ تھمجگے ہائی ربا حدیث ازی حدیث جبرائیل ہائی نسو کھنگ نئی مرم دی مسیدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناک تلاق لگا ولم کھر کی متانگ دا وہنگ ہنگلم لگا مدو کی پوکھم صحابہ کی ممانگ دا پیہل لگا صحابہ سنگو سبق تنبینی گئی گی دمکتا لا اگا ہنگبا حدیث نی ہائی ربا حدیث اسیدہ اسلام ایمان ہائی بنا چنگبگی خلاصہ لوئی نمک یاوخرے مدونہ حدیث اسی یام نمتب مگل لیبا حدیث نے ہائی نسو علماء کرام سنگ نحبیری ہائی ربا حدیث ادو کی مفہوم دی مدسنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت توبیری مدودی نوم مکھوئی صحابہ کرام سنگھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تا پھم لگا لئی رنگائدہ حبیدی اللہ کی رسول کی ممانگ مکھوئی نے کوئی نہ پھم بادو گا اللہ کی رسول نہ مکھوئی تا خطاب بیان تو رنگائدہ اچانک تا نپا اما مکھوئی کی ممانگ دلہ امی ہائی رب نپا اسی ngau ba fi selai aduga mahaki masammasina musingmuba adu mahak monda lapna safar tawraga lakpagi awaba amadi magi fi ronda ufun ka basu amto udi aduna aikhoina su khanbada hairiba habidi sahaba hazar umar nahan mahak se uba kanda anak pa swaide adum changjil lakpa mali lapna lakpa mante magi fi da amot akai amadi monda awaba utabnina Tawutaba hairi ba misak asi sahabai kiram singsi manung dagi su kanam phono masak khang daba miyamo aduda su amaka yamna arapa dagi lakpa manba andu masak khang dam nil arapa dai lakpa su manba anak badagi malisina magi firon motaba amadi mangonda awaba udabdudana anak badai lakpa manba bahar hal hairi ibn pasi Allah ki rasul sallallahu alaihi wasallam ki manakta چنگجل لئے ادوگا اللہ کی رسول کی ممانگ دا بھاگنا دو جانو حیبتی کھونے نماز تا پھمبا دو میں نفھم کرے کیا آگی متی کا اللہ کی رسول کا نقل نفھم کیا متم دا اللہ کی رسول کی کھوو انی دوگا مہا کی کھوو انی سیگا تھینگ جنبوں کوئی نقچن دا نفھم کرے ادوگی متنگ دا اللہ کی رسول کی پھائگن دا بھاگنا مخود تھم لگا ہائی رب مسک اسینا اللہ کی رسول دا وہنگ ہنگی احان بدا محاکنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہنگی اے محمد اینگون دا ہائیو اسلام ہائی بسی کرینو ہنا تمدو دا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ہائیدو پیرمی اسلام ہائی بدی محاک کی ارکان اسلام کی ارکان سنگ اسی ایکھوئی کی زبان دا مدو کی شہادت ہائی بدی گواہی پیبا کہ اللہ کی اتوپدا اکھوئی کی مپو امفوبل لیتے ہائی با اسی کی گواہی پیبا ادوگا
Muhammad sallallahu alaihi wasallam asina Allahgi aroiba rasulni haiba asigi gawahi piba duga namaz sonba zakat piba Ramzanul Mubarak ta ruza henba amadi paisa paiba paisa leiba miyoi singi damaktana kari hajj baitullah haibadi hajjat ba hairiba asi Islam ni haina Allahgi Rasul sallallahu alaihi wasallam na Paokhum pi Allahgi Rasulgi Paokhum asi taba matamda ngasai gi wahang hangliba nupadu aduna hai kariyana nahak na hairiba si achumbani Tarawi hadis habdi Hajarat Umar radhiyallahu ta'ala anhu na pamsida hai kariyan ai khoi singa eba mahak na Allahgi Rasul da wahang su hange aduga Allahgi Rasulgi Paokhum du taraga chumminang na hairisi na haibasi sida nga eba sahabai kiram sing Allahgi Rasulgi mamangda lairip sing du nga eba barhal adugi matungda hairiba nupasin mathang Allahgi Rasul sallallahu alaihi wasallam da mukka hangi iman haibasi karino haina maduda Allahgi Rasul sallallahu alaihi wasallam na Paokhum pibi kariyana iman haibadi Allah tabarak wa ta'ala si da amadi Allah gina sem liba farishta sing amadi Allah na tharak liba lairik sing amadi Allah na dunia da tharak liba rasul sing amadi kayamat ki numitta amadi aikhoi gi laibak ta tamlamba khuding mak asi Allah gi maikei da gini afabusu fattabusu khuding mak haiba asi sigi takdir da hairiba khuding mak asida iman purakpa adubu iman ni haina Allahgi Rasul sallallahu alaihi wasallam nahai maduda su ngasai gi wahang hangliba nupaduna nahak na hairiba si chummi nahai adugi matungda amukka mahak na hangi kariyana nang ingonda hayu ihsan haiba si karino haina Allahgi Rasul sallallahu alaihi wasallam nahai ihsan haibadi Allah tabarak wa ta'ala gi ibadat taubasi aduki matik pukning changna tauba haibadi kayagi matik Allah tabarak wa ta'ala si aikhoina uribani haina khallaga ibadat tauba karigino hay matamda Allah aikhoina udaba taraga so Allah tabarak wa ta'ala nadi aikhoi bu soidana uridana adumaina Allah na aikhoi bu uribani aikhoin tawriba thabuk khudimak sida haina khallaga ibadat tauba adu ihsan ni sin harisi adugi matungda mahak na mukka hangi hairiba nupasin Allahgi Rasul da hangi na kayamat ki matangda ingonda hayu sin harisi kari kayamat haibidi kayamat si karam kan oi gedori mo sin mahak na hangi si da Allahgi Rasul sallallahu alaihi wasallam na hay karina ngasi ingonda wahang hanglakliba nangondagi aina nangna khangliba adu khaktani nangondagi aina hena khangde na Paokhum piyo Allahgi Rasul loi matung da hairiba nupasin Allahgi Rasul da hangi kariyana adu oiba taraga dinang kayamat ki matang da ingonda nishani habidi kayamat matang da kayamat oiramdai da thogakadaba thogdok kharagi matang da ingonda hayu en haiba aduda Allahgi Rasul sallallahu alaihi wasallam na nishani ani takpiram be maduda nakhoi kayamat ki matang kayamat mayada nakhoi na urakani madudi jo amot akai phi selamba haibidi laita lairamba haming selamba mi singdo aduna achau achau ba yum awang awang ba sagatna rakani amadi makhoi masensi amaga amaga yum wangbi tanarakani haibidi yum wangbi tanarakani ehel athoi tanarakani dugi ani subana karino haiba matamda bandina makhoi akasing si kogakani sinase matamduda bandi haibidi minai nupi sing sina makhoi gi mapu singbo kogakani haibane Allahgi Rasul nasigi da habire adugi matungda hairiba nupasida Allahgi Rasul na wahang asigi Paokhum pira matungda nupasin hak na harsi chummi hairamaga chakre dui matungda Allahgi Rasul na Hajarat Umar dhai Umar nang khangbra ngasi aingonda wahang hanglamliba misak asi kanano haina da Hajarat Umar na hai Allah amadi mahaki Rasul na khangi
aduda Allahgi Rasulna Paokhum pibirai aingonda ngasi laaga wahang hangamliba misak asi atay kanama natte Hajarat Jibraeel alayhi salam ni mahak nakhoy gi majlista laaga aingonda wahang hangaga sigi jariyadagi nakhoyda hairiba pautak aina ngasi pigriba paukhum pigriba singji nakhoyda takamningai gi damakta hanghalla irimi Allah naina Allahgi Rasul na hay hay hadis asi Muslim Sharif ki hadis ni Bukhari dasu لائی بخاری شریف تنا امام ابو ہریرہ کی روایت کری دا روایت تلائی تو نقصی ضرب حضرات سنگھ وجی کی ہائی رب حدیث سیدھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضی کوئی کھنگ بنگم خرم مانگ دا وہنگ ہنگم لی بسی کنانو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہنگم بسی کنا دا اللہ کی رسول دا اللہ کی رسول دا مہنگ نا احان بہنگم بوہنگ دی کری نو ہائی مطمب دا اسلام ہائی بسی کری نو وائی نا ہنگے adugi matungda iman haibasi karino na hange islam haiba ma iman haiba ma ani si tongan tongali haibasi ma ikhoi sidagi khangba ngamme do ahan bagi wahang islam gi matangda hangba matamda Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam gi Paokhum karina piki Allah taala si aikhoi gi chinsina gawahi pi ba Allah si aikhoi gi mapu amakhaktani mahakamana ba amta leite amasung nungsiraba aka sallallahu alaihi wasallam sina aikhoi gi asengba aroiba rasul ni haiba se aikhoi gi chin ikrar toba amadi thamoi de sigi thajaba sigi matung da Allah gi rasul na polam mari amuk hairi ba kari namaz sonba ruza henba zakat piba hajj tauba hairi ba polam mari si ahan ba iman gi dilaire kari gumba iman yaw da taragadi atai polam mari si tawraga su mahaki koi amal kabul oira roi ahan badadi iman du kari Allah bu hakiki mabud oina khoina yaba mahaka manaba amta leite habe se khoi gi thamoi da thajaba Allah gi Rasul da iman purakpa aduga hairiba polam mari sina kari namaz ahan bada Allah gi Rasul na si kari namaz adudagi roza adudagi zakat piba hajj tauba sigi polam mari sida aniyamadi har mipum khuding makta har mu'min musalman akil balik khuding makta farz ain ne ba aniyamdi se istisna ne ba zakat piba si mahaki mathakta male zakat pibagi wajib oira aba matamda khakta mahangonda zakat piba wajib oibagi wani nattaba taragadi laita laira sing zakat piba wajib farad oide adumai tawduna hajj tawba sisu hajj tawbagi paisa chatluraga halak bufawbagi mingondagi pudana chatluraga halak bufawbagi mongonda se leiru matamda mahaki mathakta hajj faraj oirakpagi wani aniyamadi ina khunba singi aniyamana ina khunba su laira basu mipum kuding makta Allah na faraj oihalisi kari namaz amadi roza sisi karino islam gi manung de challe banukshi jarba hajrasi اللہ تبارک و تعالی نا قرآن کریم دے سہائری کرینا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ اللہ نا قرآن دے اسلام کی متانگ دنے بھائی سی کرینا ہری ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ ہائی بیتی سی کے ارتھ دی کرینو ادگمبا می ادودگی ہینا فبک کنا لیری بگے جو مسا اسی اللہ کی دمکت بالکل کتھوک ربمی ادودگی ہے نفبا کنا لئی بگے امسون محاق ادمائی تودنا اللہ دا بالکل مسلم اوئی کھرے ہے دی اللہ کی تابیداری اوئی کھرے دنیا اسلام ہے بسی کی اصل معنی دے کرینو ای کھوئی بالکل اسحان اساسی اللہ کی دمکت کتھوک ہی بدو ای گی اختیار دا kari gumba amafubu ay handaba Allah gi apambada ay gi pusi len badu adugo kawi islam sigi matang dani Hajarat Jibraeel alayhi salam na ahan ba Allah gi Rasul da hangli base do islam hay busidi kare khoji khangre isan isabu Allah gi damakta supur tawkhiba kathokhiba adu islam sigi manungda polam manga su challiba do thukoina hadis ta buniyal islamu ala khamsi اینا حیبہ حدیث عمل ایدنا حیبدی اسلام کی بنیاد سے اسلام کی یمبی منگانی اینا ایکوینا حدیث ہانا انگان اویرنگ ہے جسو سورنا ایدنا اسلام کی یمبی منگانی اینا ادو منگا دو کرینو احان مددی کری
Allah Rabbul Izzat ta iman purakpa amadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi shahadat pi habidi kari iman ahan mada iman ani subada namaz zakat roza hajj baitullah sigi manga si punjal lage ek Islam ne ba du sigi manga yumbi manga sigi manung dagi amma nan thokipta re ne adu oi betara ga di hairi bu yundum pungphana lepa yaro yumbi manga sigi manung da khwai gi mayai oi yumbi ekhoina hana dagi supi ngai de su khoin ta da tala ekhoina seminar khanba matam da mayai da yumbi yam yungi aduga nakan da chai mari yungi mayai gi yumbi si karino iman ni aduga nakan gi mari sina karino namaz zakat roza hajj hairi mari sina mukoshal laga hairi ba yumbi manga sina pullaga semiba adubu kari kawi Islam kaweba ado sidagi amma aikoi gi punsi da watpa matamda aikoi mapung phaba musalman habidu oiroeba adugi matangdani ani subada Hajarat Jibraeel alayhi salam na Allahgi Rasul sallallahu alaihi wasallam na hangkribdi karino iman gi matang dani hangkribdi iman si karino na iman gi asal maana di kanagumba amagi etabarda mongonda kanagumba misak amagi thajabada karigumba pot amabu aikhoina masi achumbani haina ikrar tauba adubu iman kaweba اور دین کی اویبا خاص اصلاح دا ایمان کی حقیقتی کرینو ہے متمدہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسینگ با اللہ تبارک و تعالی کی میکیدہ کی پرکلی با پولم سنگ اسی جو ایکھوئی دا تائبا اللہ کی رسول نہ ہائی ربا ایکھوئی دا تنبیر با خودنگ مک اسی سیگی سی اچم بنی ہائی نہ تھا جبا دو ایمان کوئے با ایمان کی متانگ دا دی Allah ki Rasul na purakli ba jo Allah ki mai kai di purin khoi siloi na hai ba khuding mak in ba hai ba si na ijmali tor par ipun pun bane ba adu duga sigi karigum tafsil khara supami ba sida hai ba sing si apun na mak loina si tasdik to ba ya ba sisu zaruri ni dugi sat sata karigum posak khara su jo Allah ki Rasul na ngasai paokhum pi ba matam da تفصیل کی ساتھ ہائی کی بوہی خردو ادودی کرینو ہائی بمتم دا اللہ دا ایمان پرکوا ہائی انی سبنا کری فرشتہ دا اللہ نا تھارکی با لرک سنگ دا اللہ کی لاکھی با رسول سنگ دا اور قیامت کی نمید دا اور افابا فتہ با تھبو خودنگ مگ اکھوئی کی تقدیر دا اوی رکبنی ہائی با اسی سیگی پولم کھرا اسی سیگی سیدسو الگ طور پر ایک دے ایمان تھمبا ایمان سیگی تھمبا ضروری نیبا کنا گمبا می یمنا اللہ دی یارے ادو گمانا فرشتہ لیتے نہائی رہنے فرشتہ دما ایمان پرکترے ادو ایبتار گا سما ایمان ہے دیما مسلمان اوی بیارو ہے با ہائی ربا پرم ترے سیدہ سو ایک ایمان پرک پر ضروری نیبا ادو کی دنیا ایک ترے صبح کلمہ سو نریدو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کوئی سولی دو ہائی ربا پرم ترے سیدہ سو ایک ایمان پرک پر ضروری نیبا ادو ملائکہ ہے ریسیو کرینا تو فرشتہ احان مدگنو فرشتہ سی اللہ کی مخوش مخلوق امنے با مخوش سنگا سے جو ایکھوئی کی منو وہ فنگ دے توبہ تبو لئی ہے ویسے ایکھوئی تھا زبا انی سوبنا کرینو ہے متمدہ اللہ کی لرک سنگ ایک تو ایکھوئی کی دلائی ربا کری قرآن کریم اللہ نا آسمانی کتاب مبونگو کتاب سے کہانو مرینے با تورات جبور انجیل قرآن نہ کھوئی گی نبی دے تھارکیب سے ہائی ریبال لرک مری سیدھا اما دی جو صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پی کے صحیفہ ہے سینا پورا لرک اوی نما پنگھانا چوکو دینا توا مچا رسالہ کی تائبتا شریعت کی احکام سنگ اللہ نا نبی سنگ دا پی رکھی با رسول سنگ دا پی رکھی با سنگ دو ادو سو صحیفہ کا ہوئے با ادو سن پورنا مکتو ادو دا کھوئی گی تھازا با تھم بسی اچم بنی سی محید سو ادو با اوی رکھی ہے بسی گی تھازا انی سبنا متھنگ سن کری اللہ کی رسول سنگ دا
jo Allah na dunya da tharakhriba rasul sing si loina mak tai khoi gi iman thamgadame Allah gi rasul sina aroiba rasul ni sigi mamang da lakhriba nabi sing rasul sing asi sigi sid kari gumma kana kana gumba nabi khare gi na Allah na maming thari kari gumba nabi khare gi na Allah na maming bandre dana do maming panba pandaba nai dana jitne be Allah na tharakhriba nabi khuding mak tai khoi gi iman ni yakin ni thajabane hai base sisoi koi thajaba zaruri ni do qiyamat ki numitta haibadi aikhoigi dunya si nungma natraga nungmadi soidan loijan khragani qiyamat oirakani haibagi thajaba duga siraba matungda aikhoi ngai wal ba'si ba'dal maut ene khoina kalima somda haidana siraba matungda aikhoi amak hanna hugulakhiganeba dunya da lairiba mipung khuding mak amaktang di loina sigani dunya da laibata natara Allah na Quran da kariyan hairi kariyan hai kullu nafsin za'iqatul maut har thawai pan khuding mak loina amak loin sigane ba Allah gi atopada loina sigane ba siba sida karai phoba sigane ai khoina khoi gi thawai lawgadoriba jo insan punam ki thawai lawkhriba jiba pan punam ki thawai lawriba Ajrail alayhi salam farishta mahaksu aroibada sigane ba mahaki thawai lawthokane ba adugi matungda amaka badal mod wal basi badal mod en habde amtang amaka dui mutung hawgal halakane ba sida hawgal ka dawri sing sida di insan jinnat farishta atai makhluk sing san iroi lairiba tin kang nabi sing bi loi namak sidi makhoi halaga hawgal aroi kiamat ki matung na makhoi gi di loi khre ahan ba sibududa da aikoi di mahugulakhine aikoina hugulaka dawri si hugula aba matung sida aikoina Allah da aikoina hingingai gi matam ju duniyawi punsi sida aikoina tawrammi ba har afawa phattaba khuding makki Allah gi mang de hisab pirani adugi hisab tu piba loi rabakanda Allah na aikoi gi damakta jannat ki natraga dozak ki faisla tor kadur me ba sigi se doi khoi gi iman thamba zaruri ne ba kana gumba mi na khang bana te siram matung da hugat ka dra hugat loi dra khang bana te wogera wogera sidi kari gumba haib tar ga khoi kafir oi gene ba iman da gi mapal lan gane ba du mathang sina kari khoi gi takdir laibak ta tam ki upor khuding makse sigi matang dadi takdir sigi matang dadi yamna kupna ikhoina changjalu bataragadi khoisi imandagi mapallan khibasu yai aduna afaba fattaba khuding magju aikhoi do oire ise Allah na aikhoi gi laibakta tamambagi ni habise sida aikhoi chapsan thaja masi thaja bhamsu thoi karigumba aikhoi gi laibakta tamam madumak oiba nattaba taragadi aina oihaningi ba pot khudimuk oiba taragadi ngasi dunia do wana ripsingsi am to waroeba masagi apamba duda dumloi tawkhine ba jese ki aina hoji karigumba pot ama pame aina isi thabuksi toba pame ai adugi potu phangani haibagi chapchana thajabaga loina so ai duda amal tawreba ko tawtaba aina adugi potu phangdrene do yaudrene si khoi da su yawi bungudi makti yawi ba jo khoi kai gum tawre du tawri pot to khoi na phanghaude sikari gi damak to no ai khoi gi pot ama aina thaja ba loina tawre aduga muka phangaktri sina takpadi ai khoi gi mathak ta so amma lairi ba jo sugi nizam si silba amma lairi ba du kana no Allah Allah na ai khoi gi laibak ta tamba do do oi bani sipuna maksida ai khoi gi iman thamba thaja ba bi siros zaruri ni Allah na kalame pak ta suhairi bang sai aina ahan bahurak paganda son ge ayatu amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi nang sai gitu amana rasulu iman purakpa Allah da bima unzila ilayhi jo Allah na tharakhriba sing asida Allahgi mekai digi jo khoida tharakhriba sing aduloi namakta iman purakpa zaruri mu'min amagi damakta di adu kari kari no habda malaika farishta kitab rasul se Quran da sallallahu mafhum mayamam da hayaba si khoi iman gi sata si su zaruri ne ba ahum subada hanghi wahang do asai Hajarat Jibraeel alayhi salam na Allah rasul da hang du kari mal ihsanu ihsan haibidi kari no haina hangkhib do ihsan haibisi iman aur islam gumna khas din gi oiba maksus posak amane ba dugi Quran da Allah na masamak na hairi ba bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin
فله أجره عند ربه الله نا قرآن دا هايرب إحسان سيگي متانگ دا مسيگي أرث دي أدغم لب ميوي أدنا مسانا مسابو الله دا بالکل طور پر سپر توخرب کتھوخرب ميوي سين أدو أما سون أدوگي سات ساتا منگون دا إحسان گي صفت ياوروا ادو اویبتا رگدی ہائری بمی سکسنگ ادوگی دمکتا اللہ کی مناکتا اچوبا اجر و ثواب اللہ نہ تھمبیری سنی دو احسان حیبدو دی کرینو ای کوئی اسحان اساسی اللہ کی دمکتا بالکل طور پر کتھوکی با اللہ کی اپام بتا ای کوئی کی پنسی لین تھوک با ادو دنے با مریسو بدا ہنگھی بو ہنگ ادونا کری قیامت کی متانگ دا ہنگ میں قیامت سی کرم کان ہوئی گی دورمونا ہنگھی بدو ادو اللہ کی رسول نے قیامت کی متانگ دہائی کھریتنا کری ہنگئیبا نہاک اندگی اینہینا کھنگ بناتے جو نہاک کھنگی دوتنی ایشو حیبتی قیامت کی متانگ دی اللہ کی اتوپ دا کنام ہون کھنگ بنگم دی حیبتونی دوی متانگ دی اللہ کی رسول نے میں کھنگ رہے مسیح کی متانگ دا اللہ نا کلام پاک تسوہی بیریے با کریے نا ان اللہ عندہ علم الساعہ اللہ نا حیر میں قرآن دا ان اللہ عندہ علم الساعہ قیامت کی متانگ دا اللہ کی اتوپ دا کنام ہوبا سگی علم سلیتے با دو نسائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نا ہنگک پدو دا قیامت کی متانگ دے ای کھنگ دے اللہ کھکتنا کھنگ بنی نا پوکھم پی رسوی آئے با دو کی محتا اللہ کی رسول نا سوال ہنگلک لی با ننگون دگی این ہینا علم لئی بنتے جو ننگ نا کھگ در بدمنا ایسو کھنگ در بنینا اللہ کی رسول نا پوکھم پیری سی سیگی وجہ مرمم سلئی با کری گی نوہائی متم دا جو کچھ بھی کہیں بھی کناگو ممیسک امنا کبھی بھی قیامت کی متانگ دا وہنگ ہنگ پا متم دا ہنگئی با میدو ادو دا سو قیامت کی متانگ دا علم لئی روئے با مرم دی اللہ کھکی دا قیامت کی متانگ دا علم لئی گنی اتو پا کنام پاو دا قیامت سی گرم کانو اوی رکدر محیب سکی علم لئی روئے با دو قیامت کی متانگ دا اللہ کی رسول نہائی رے کرم کانو اوی رکدر بنو حیب سے کھنگ دینا خیر ادو کی متونگ دا حیرے قیامت سگی علامت ہائیو نا ہائی بنتم دا اللہ کی رسول نا علامت انینی بہائی کسی قیامت سی ویرا امدائی دا کری ویرا کدبنو ہائی بسگی متانگ دا علامت انی نیبا اللہ کی رسول نا ہائی کسی احان بدنا کرینو ہائی بمتم دا جو لائی تلائی ربا پھیجیت پھینائی شیطلم با چاک چرا نام چارگ نام چاد لئی رمبا ہمینگ سی لگ لئی رمبا میوئی سنگ دونا یم اوانگ اوانگ بس حرکانی ہائی بدی نا احل مہاک ادو کی احل اوئی دبا می سنگ دونا اچو چو یم سارکانی اما سنگ مکھوئی سی دنیاوی چیز سیدا دنیا کی پوسک سنگ سیدا لمجین تانا رکنے با یم وانگ نصابی ہیر نصابی تانا رکنے با سیسو قیامت کی نشانی کی منگ دا اما اللہ کی رسول نحان بہائی دا دنیا با سیگی مطلب تی کرینو ہائی بمتم دا نا احل لوگ ہائی بدی ادوگی احل اوئی دبا می احل کری ہائی دا منپور دا احل ہائی بدی ادوگی متک چا دبا مینا ماگی فم پائی رکھنے با فم اچو بسی متک چا دبا می لائر گھائی تبنا فم پائی رکھنے با جیسے ہو جی ایکوئی گی مانگ دا تھوئی با اوڑی سنگانگ تنے ایکوئی لوئنا کھنگی سیدہ تفصیل دا محائب کی درکار ہوئی دے ایکوئی گی ہندوستان مکی ہوجیک پرائم منسٹر کنانو ہوئی ادو دگی اچو پو فم ہوجیک پائی دیسی کنانو یو پی کی سی ایم کنانو ہوئی دیسی کرم بحالت تلے رمدی کری ہوئی رئی سپون مکس ایک قیامت کی نشانی نیبا جیسے اللہ کی رسول لنگا سی دینا چاہی لشنگم کا چمری نیپونی تھوئی گی ممانگ دا حیرم بپو تو نسی ایک ہوئی گی مانگ دا پھونگنا اوری بسی نیبا سی ایک ہوئی گی حکومت سی گی متانگ سو تو پا حدیثہ مدسو اتوپا حدیث سمسو سیگی مضمون سیگی الفاظ تا اتوپا الفاظ تا لائے با کرینا اذا وسید الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ لائے با ہے بھی کری جب حکومتی اختیارات حکومت سے جو مناسب اوئی دبا نا اہل اوئی دبا ہے بھی کی متک چا دبا مینا پائے رگو حکومت تو بہو رک پتا رگا دی نخوئی قیامت کی لاک پگی ngài ro hay di kiamat la ka dawro bani hay na Allah ki rasul hairam yo sidegi khoi na khang bangam me ba do sigi nishani sidegi khoi gi mang du ju phong no uro bo pot ne
दो अनी सूब कांद ngasai haikridu बांदी अपने आका को जन्म देगी है बांदी मिनाई नुपी सिना मागी मपू पोकनी हाइबसिगी मतांगदा मुहद्दिसीन सिंगना मयाम तशरीह तौनरी अदुगी ख्वाइदगी राजे ओइब तशरीह मदि करीनो हाइब मतमदा कयामत मयादा मी सिंगसी ममा मपागी ना फरमान ओइरकनी ममा पान हाइब इलो ओय ममा पान हाइब इंदबसी याम आम ओइन चटनबी ओइन तौरकने म कयामत मयादा तो बांदी अपने आका को बांदी हबदी मिनाई ना मागी मपू पोकने हाइबगी अर्थदी जिस आदमी ना ममा ना मचासी पोए ममाना मचासी पोए पो मतुंग चाउनब महाकु योक्पीरे अदु चाउनब योक्पीरअब मतुंगदा मचासीना कोना चाउखलागा ममा मपादा मागी हुकुमत चलाइरनेबा ममा मपादा नंग अदु तौब यारोय अदु तौगनु सी तौ ममा मपादा थौथादर ओंजल्लगा ममा मपाबु मिनाई ओइन सिजिनरानेबा दुदि ngasai पोइदु अदुदु पोक्पीरिबा मी अदुबु मोइना मिनाई ओइन ओंजल्लगा सिजिनरकदो अदुदुनी अदुगी ताबीर दुने अल्लाहगी रसूल तोरमिसे सिजु कोई दूर नते अखोइदगी हुजिक लामना लैखिबा नते अखोइगी समाजता मसिंग थिंगमदना सिगी पोसिसु उबो फंगेबा हालाके अल्लाह की कलामदा अल्लाहना अतोपा परादा करियन हाय नखोइगी नमा नपादा उफ हाइबो वहाई फो वहाई गनो उफ हाइबो वहाई जी सिफो अल्लाहना कुरानदा पल्लगा हाइरमे इमा इपागी मतंगसिदा महोइगी हक यामना चाउख्रबजानी इमागी खुया खादा जन्नत नि लेरिसी अदुगा आइगी इपासिना जन्नत की थोगनेबा दु मखोइ सिंगसी कयामत मयादा ममा मपा सिना हाइब इंदब मचा मयाम ओइरकनी हदुसी आम ओइना चतनरे सिगी निशानी सिजु अखोइ दुजी फोंग फोंगना उबो फंगबनेबा असिदगी अखोइना हुजी खंगबा ngamkhre ngasai Allahgi Rasul ﷺDa da Hajarat Jibraeel alayhi salam na polam khara asi hangaga wahang oina hangaga sahabai kiram singgi mamang da Allahgi Rasul bu Paokhum pihallaga haibadi makhoida amuka sigi zamin semaga sahabai kiram singna ngasida aikhoida fobo sigi paigam si yohalla amimeba dungasi aikhoida sigi paigam si yora दुमसी युरे इब पैगाम सिदा अहान बमक्तदी आई इसामक अमदी मयाम पुमना मक्सी मसीदा बिल्कुल तौर पर अमल तौबा अमदी अखोई मखा ताबा अखोई तुंगद लाकदौरी सिंग सिदा हर पैगाम सिंग सी यौहनबा सी अखोई की थकता जरूरी नेबा अहान बदम सिदा अखोई अमल तौबा सिगे हदीसे जिब्राइल आइना सु खंगनै अदुगा हदीस सिंगी मनुंग ख्वाइदगी मतिक मगुल लेबा हदीस नेना सु हाइने मरमदी सीधा इस्लाम ईमान की लोइनमक अपुनबो ओइना यावरबा जैसे के कुरान करीम दे यावरबा मजमून खुदिमक सिगी पुंजलागा अल्हम्दुलिल्लाह लोइन यावरी हैबदो अदमैन तौतना हदीस लोइनमक सिगी पुंजलागा सिगी हदीस सिदा लोइनमक यावरबनेबा दुना अल्लाह रब्बुल इज्जत नाइ खोइ खुदिमक हाइखिबा ताखिबा सिदा मपुंग फाना अमल तौब ngamबगी पांगल पिनबी बोइसनो अमदी मसिदा सोइबा लानबा यावरमबा तारगसो अहानबदा अल्लाहना काई थोकपीबा ngaktokpीबा चामथोकपीबा ओइसनो वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।